lokugcina ncikele lihora esilidikadikayo hayi kuningi nje osekuphuthile sixoxele nomhlelo weindaba lapha eSABC umzondile Mbeje njengoba phela eyokwethamela ingqungquthela yeqembu inkatha Freedom Party le empangeni kanti ke sibese sixoxa nongodi wezomthetho umpumelelo zikalala ngesinqumo senkantolo esithinta isihlalo sesilo samaZulu umphambe phuci iqhubalo lezinyanga igama lami ke nguNoxolo kwaMwali ihlangana lemhlophe qwa intokazi yale ondini esishamthetho sesifundazwe esidala Makholi besifundazwe nesidala ndikuve usisho into bana xa ubuza indwendwe zethu ba ungaphi napha esifundazweni asiseduze uthi ungibingelele lapha ekhaya bukeli ngoku ke singena kwi-yure yethu yokugqibela yenkqubo amanqaku ke bephala phambili kwezi yure ezimbini zidlulileyo aquka umba wokudlula emhlabeni kwemvumi uZahara elinye ke lelo lithi inkundla ephakamileyo ezenze ePitoli ithe sasingekho mthethweni isigqibo sikamongameli weli sokubeka uMisuzulu kaZwelithini njengokumkani wesizwe samaZulu Dimlo ke ukholosa kalubisi uMadlongothi Mazipha uMamshukuma bukeli masijonge ke eziphala phambili kule iyure Iliflathele eli limagada hlabayo imvume ephuma izandla uZahara kwisibhedlele salapha eGauteng phezolo Lutshani nginguleno sigusheshelo umhajo ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12 siyakwamukela ehleleni elitsha likamabona kude lendaba ezinabileko ekhaya jikelele sikhamba nawe noyemsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News Inkantolo ephakeme yasePitoli isinqume ukuthi sasingekho emthethweni isinqumo sikamengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokugcoba ingonyama uMisuzulu kaZwelithini njengesilo sesizwe samaZulu Umntwana uSibakade kaZwelithini wayefake isicelo enkantolo ephakeme yasePitoli ephikisana nesinqumo sikamengameli wezwe sokuhlonza uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu abameli bakhe batshela inkantolo ukuthi isinqumo sakhe sasingacabangisiswanga umengameli wasiphikisa ke lesi sicelo ethi kwalandelwa yonke imigomo nemidandi yasendlunkulu elawula ukuqokwa kwesilo kanye nokuthi kwakungekho kungenziwa ukuguqula isinqumo sikamengameli ingonyama ke yesizwe samaZulu yahlonzwa uhulumeni kulesi sikhundla ngoNdasa wangonyaka u2022 Umphathiswa wesebe lezobugcisa nenkcubeko uZizi kodwa vakalise amazwi ovelwane ngokuswekeleka kwentshatsheli yomculo ubulelwa Mkutukana nozenzele igama lakhe njengoZahara Awusafundo umzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke uZahara unabeluqaqaqa ngobusuku bangomvulo eneminyaka engama-36 kwisibhedlele saseGauteng Lemvumi yazuza indumasi yazidalela uthando kwiinhliziyo zabantu beli ngethuba ikhupha ingoma esihloko sithi Loliwe kukholeleka ukuba ungeniswe esibhedlele kwiiveki ezimbini ezidlulileyo ngenxa yengxaki yesibindi sakhe uZahara ukhuphe amacwecwe amnandi ukusuka kwelokuqala elithi Loliwe elakhutshwa ngonyaka ka2011 ukuya ke kwelesihlanu elithi Inqaba yam ngonyaka ka2021 Kwangembasa zomculo zomzantsi Afrika zelishumi-17 iimbasa ezintathu zeMetro FM kunye neNigerian Entertainment Awards enye usapho ke alukabhengezi usuku lwenkonzo yesikhumbuzo kunye nomhla womngcwabo anga umoya wakhe ungalala ngoxolo Abaholi be-IFP kanye nezithunywa zamalungu eqembu sebeqalileke ukuthutheleka emhlathuze njengoba iqembu lizosingatha ingqungquthela yalo yenqubomgomo ezothatha izinsuku ezimbili bese kuphela iminyaka engaphezulu kwe-10 selokhu iqembu i-IFP lagcina ukubamba nomhlangano wenqubomgomo Zilinganiselwa ngaphezulu kwama500 izithunywa zamalungu e-IFP ezizokuba ingxenye yomhlangano wenqubomgomo yeqembu ozoqala kusasa eMbizo Conference Center
empangeni. Sesifike esigabeni ke la sinenkolelo yokuthi iqembu uzinzo selifinyelele khona ngendlela efanele nokuthi inhlaka zeqembu zikhona ngendlela efanele. Kwakuwumsebenzi lo esasibekele ukuthi uqale ngonyaka ka2020 kodwa ke ngesizathu sokuthi ke kwaba khona ubhubhane lweCovid inhlelo zethu zaphazamiseka. Amakomiti ke kuyiwona aqondene nodaba lobuya kwezwa kwemigomo belo esebenza ke kulezi inyanga ezu18 ezedlule. Kanti odabeni lwesinqumo senkantolo ukuqoka kwesilo uMisizulu kaZwelithini njengengonyama yamaZulu akukho emthethweni. IFP ithe izodedela indlunkulu kaZulu ekutheni kube yiyona ezothatha isinyathelo esilandelayo. On the issue of His Majesty the King, we have noted the judgment of the court, and it is a matter for the royal family now to deal with, and we hope that they will be able to respond to it in earnest to provide the necessary stability, and we will accept whatever outcome of that process is concerned. So for us, really, it's a matter for the royal family and His Majesty the King to see how they take it forward. Umhlangano we-IFP weinsuku ezimbili ukubhunga ngenqubomgomo yeqembu uzophothulwa ngoLwesithathu. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uKhumbudzo Ntshabeni ubhengeze ukuba abemibela bali-19 ababevaleleke eGaza ngexesha lemfazwe eqhubekayo phakathi kwe-Israel neHamas babuyile ebesenza ke ingxelo yeveki yentlanganiso yamalungu eCabinet ePitoli. Ungqongqoshe udalule ukuthi iCabinet likushayele ihlombe ukubuya kwezakhamuzi zakuleli eziyi-19 ebezivaleleke eGaza ngenxa yempi. Cabinet welcomed the arrival back home of 19 South Africans who had been stuck in Gaza. South Africa extends its gratitude to the government of Egypt for granting our citizens safe passage through the Rafah crossing into its country. South Africa calls for an immediate and permanent ceasefire and the resumption of talks that will end the violence arising from the continued belligerent occupation and lays the basis, and that will lay the basis for a just and lasting solution to the challenges of the people of Palestine and the peace of the people of Israel. Udabeni lwe-Transnet ebonakala ibhekene neyinselelo ngesiminyaminya esibonakala emachwebeni afana nase-Richards Bay. iCabinet likholelwa ukuthi ibhodi elikhona njengamanje lizokwazi ukuthola isombululo ngokukhulu ukusheshsha. Cabinet has full confidence in the board of Transnet that they will implement what they've set out to do. They had, if you recall, they've committed with their minister to update the nation every second week in terms of the progress they are making to reduce the backlogs that are in our ports and also the work they are doing with the rail infrastructure. And that's what you need to follow up on. Whether there will be equity injection to the Transnet board, already National Treasury announced, and the guarantees that they needed to be signed for Transnet to be able to unlock its balance sheet. Maqondana nokhetho lwangonyaka ozayo ungqongqoshe uthe umengameli wezwe usazohlangana nekomishana yengamele ezokhetho iIEC ngaphambi kokuthi kuhlonzwe usuku lokhetho. iCabinet inxuse abantu bakuleli ukuthi bawasebenzise ngokuwonga amanzi njengoba lelizwe likhungethwe inkinga yamanzi nje ikakhulukazi esifundazweni iGauteng. Iningizimu Afrika isiyantula futhi ngamanzi lenqinamba yamanzi sisobala njengoba inhlelo ehlinzeka ngamanzi esifundazweni iGauteng ziphansi kwencindezi. Rand Water isixwayise ngokuthi uma kuqhutsheka nokusetshenziswa amanzi kakhulu inhlelo zokuhlinzeka ngawo azizukwazi ukuqhubeka isebenze. Uhulumeni unxuse zonke izakhamuzi kuleli ukuthi isebenzise amanzi ngobuhlakani. You will recall that South Africa is a water scarce country, and therefore the call for us to use water sparingly is not only limited to the people of Gauteng, it applies across the country. Kusenjalo okhulumela iRand Water uthi ukunyuka kwezinga lokusetshenziswa kwamanzi esifundazweni iGauteng kungenxa yokushisa kulamasonto edlule. Uqhubeke wathi amathimba ezobuchwepheshe eRand Water azoqhubeka nokusebenza ngokuyikhandla ukuze kusimamiswe izinga lokuhlinzekwa kwamanzi. Rainwater has over the past few months been warning that the water system is constrained due to high consumption across all Gauteng metros. The impact of heat wave continues to result in high consumption above the set targets in all Gauteng metros.
Technical teams from Rainwater and Gauteng Metros continue to collaborate in implementing interventions that strive to stabilize reservoirs levels and water supply to various areas. Ijaji enkundla ephakamileyo eNtshona Koloni uNathan Erasmus ugqibe kwelokuba uZandile Mafe otyholwa ngokuqugqisa iParlamente akanokujongana nezityholo abekwa zona. Ijaji lenkantolo ephakeme eWestern Cape uNathan Erasmus linqume ukuthi osolwa ngokungqongqisa iParlamente uZandile Mafe akakulungele ukulandela icala abekwe lona kanjalo nokuziphendulela. Diagnosis of mental condition, schizophrenia, under the heading section 79(4) C in brackets, capacity to understand court proceedings. The accused is unable to follow court proceedings so as to make a proper defense. Mafe watholwa ukuthi unokugula ngokomqondo. Emva kokuhlolwa yithimba longoti bodokotela bengqondo esibhedlela sase-Eastern Cape. Ijaji lithole ukuthi labo dokotela banesipiliyoni kulomkhakha futhi asikho isizathu sokuthi beqamba amanga ngesimo sikaMafe. Lithi umbiko kadokotela uthuphana kanjalo nobufakazi bakhe liyabethemba. He has been declared unfit to stand trial, meaning he won't be able to put up a defense and instruct his lawyers. We are happy that finally it has come to be finalized today, although it's not finally, as we have heard that the defense has indicated that they are going to appeal the decision, the finding of today. Mafe ubhekene namacala amaningi okufaka phakathi ukushisa, ukuvukela umbuso kanye nokugqekeza kulandela isigameko somlilo owangqongqisa eParlamente eminyakeni emibili edlule. Ummeli wakhe uAdvocate Dalimpofu uthi lo mbiko awunayo imininingwane eyanele ukwenza isinqumo esingagweba ikhasimende lakhe. Inkantolo yamantshi eGoli ilihlehlisele umhlazi isihlanu kunhlolanja icala libhekene nomethuli wenhlelo kumabonakude umulimo Jubjub Maaruhanye. uJubjub ubhekene namacala okudlengula okuzama ukubulala kanye nelokushaya. Yengoba liphinde lahlehla lelicala libhekene nomlimo Jubjub Maaruhanye, ummeli wakhe ukhala ngokuthi ukuma ndawonye kwalelicala kuphazamisa indlela aziphilisa ngayo uJubjub. Ekuqaleni kenkantolo yasichitha isicelo sakhe sokuthi icala lihlehliselwe umasingane wangonyaka ozayo ukuze uJubjub ezoqhubha umsebenzi wakhe kwezikaqedisa isizungu ngesikhathi samaholide asehlobo. Justice delays, justice denied. We're being delayed. But what can we do? Hopefully they'll have provided us with everything that we asked for us to be able to proceed with the matter. Phezu kwalokhu uthi amanye amacala athweswe uJubjub awaphusile kwazise enzeka eminyakeni engaphezulu kweyishumi edlule. We requested further particulars because some of the charges we could not understand or comprehend or being provided with sufficient details in which we can take the matter forward. What are these particulars you're requesting for? Such as, for example, if somebody says been raped, you say during the period of a year, you haven't said anything. So how do we plead to such a charge? Inkantolo ke inqume ukuthi iyelule ibhayili kaJubjub kuze kube umhlazi enhlanu kunhlolanja wangonyaka ozayo. Ngaphambi kokuba uphume kwakhona mbukeli uye kulondawo uqonda bajonga ndifuna ukunyathela khona qiniseka into kubana uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu rhabula ungafinci.
Chapa ubandingene nembukeli bengekho apha studio ngendipha phakathi inside emasisweni ke imveliso yomdaniso weqonga ebhalwe nguye kaloku uMondli Goqo. Umdlalo ke uquka indlela inkcubeko izithethe namasiko ethu atshintsha ngayo ngokuhamba kwexesha. Lo mdlalo ke ubonisa uthando, ulwamkelo nemvisiswano phakathi kwenkcubeko ezahlukeneyo eziphilisanayo kunye. Ukusicelela ke ngakumbi ngalo mdlalo siqhagamshelana nombhali nomlawuli walo mdlalo weqonga uMondli Goqo. Mondli masikubulise sikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Ngisanibonani ngiyabingelela izwe. Hayi, umlawuli, the founder. Yeah. Waqonda wafikelelwa ngumbono ba yayingumbono. Waqonda into bana hlanganisa emasisweni. Ndiyafuna uqonda ngaphambi kokuba sihlabele emgama sive banzi ngayo. Yintoni wena eyakhuthaza njengomlawuli nombhali? I'm from KZN, so ngifike la 7-8 years ago. So mangifika la ngifike ngathola ukuthi la engihlala khona kunamapedi, kunamaZulu, kunamaTswana. And then ngumuntu othanda culture. So I wanted to go deeper and understand more about these other cultures. So I started to investigate, and I'm also an artist. So I decided to write the play ukuze ngikwazi ukuzofuse every culture, because I saw ukuthi kunezinto eziningi ezifanayo ngathi. Noma ngabe umZulu, there's a way owenza ngakhona izinto ezicishe efana nesitswana or amapedi. So that's why I decided to write this play. Also was to ukhomba abantu abasha ukuthi in the old days bekwenzakalani, because the word emasisweni, it means let's go back to the old days. The way abo baba namama bebenza ngakhona izinto. So if you go and watch this play, ukhona ukubona ukuthi emakhaya izinto zenziwa kanjani, or in the old days babezenza kanjani izinto before ama WhatsApp nama social networks and stuff like that. Emasisweni. Yes. Kuthiwa azibuyi. Azibuyi wazibuyisa. Hayi siyazama phela ukuzibuyisa. Ndiyayithanda kakhulu lento ibalulayo into bana uthi usuka kwiphondo la KwaZulu Natal ufikile eGauteng, xa ufika wabona inhlanga ngenhlanga ngokwahlukana kwazo. Siyaqonda into bana phakathi kwemicelimngeni singumzantsi Afrika sijongane nayo ngumba wokubukulana ngobuhlanga, itribalism ngelamakhumsha. Ungathi mhlawumbe imiboniso efana nale yenza njani uqinisekisa into okubana siyathandana sizizizwe ngokwahluka kwethu, njengokuthi into bana lo mboniso uqulathe amapedi amaZulu njalo njalo? The reality is akusafana nakudala. Before maybe amaZulu wathola endaweni eyi-1, amapedi wathola endaweni eyi-1. But these days everyone emakhaya uze Gauteng, like we're mixing a lot. Yes, so we're trying to make it normal ukuthi ngakwazi ukushada umpedi, ngakwazi ukushada umTswana. Abazali babe benga-understand izinto enjengalezo ukuthi hey umSuthu uzokwenzana endaweni enjengalezo. But now we're trying to show ukuthi lesi sikhathi esiphila kusona it's easy, because iculture yethu mawungayibhekisisa iyafana in a way. Sifundiswe the same. Ukuhluka nje kuphela kobuhlanga. And then sizama nokuyiqeda lento ukuthi ucabanga ukuthi kunompedi kunani nani. Sifuna ukubonisa abantu sonke siyinto eyi-1. Siyimbumba siyintwenye. Ngaphambi kokuba uthi mhlawumbe ungumpedi, ungumAfrika. UngumAfrika yonto ebalekile. Xhosa kulo ndawo. Ndiyaqonda bana when it comes to i-production ezikanje, i-casting ngundoqo iba yinto ephambili. And ndiyacela into bana usichubele ukuba ujongana njani ne-casting nge-production. With us is different. Ngine organization ngirana organization called Udumo Entertainers. So ngirana i-development. So the people enginabo today ngisiqale nabo maybe ngiqala at the age of 12-13. So baqale bancane bakhula, we taught them different dances, and then lately we just jumped to acting. And then masingena kwi-acting sabafundisa uku-actor and stuff like that. So caster, we didn't have to go outside. Sithathile bona abantu labesebenza nabo esibakhulisayo kwi-group yethu. Yes, and I mean ndiyafuna futhi nokubana usixelela ngenkqubo of selecting i-characters okanye mhlambe abadanisi who will be part of this musical show. Ingaba mhlambe wenza njani, because I mean uyatsho into yobana kukhona mhlambe i-choreographers ezibakhona. I want you to take me through i-process apho ke ngoku uzawuselect abantu abazaba yinxalenye yalo mboniso. Senza ama-audition, so sithatha bona abantu labesebenza nabo, and then siyabalento nje siyabahlanganisa, siyabona ukuthi ubani angaba suitable for a character, so ubani angaba suitable for a character so. That's how we do it usually. Yeah. Wow. And I mean ndiyathanda into yobana kwizicwangciso ozisebenzisayo, because uqulathe which tribes are there?
Siphethe isiZulu, siphethe iSpedi, seza nesitswana as well. We wanted to do more. It's Xhosa. I'm working with the choreographer right now. Ezosifundisa isiXhosa for next year. Because yeah, definitely sokubiza now. I kuhleke mase ngithola choreographer because lo now uzongidurela. So between January and March, that's where we learn new dances and then we perform them throughout the year. And then there are also other cultures that we do, such as isiSwati, isiTsonga. But on this one, asikwazanga ukusifaka because isikhathi besina it's only 1 hour on stage. Yeah. So asikwazanga ukwenza more of our dances. And yaqonda bana I mean xa wenza I musical show ayibinguwe wedwa omayo kodwa ninqina lanto ethi intaka yakha ngoboya benye kuba khona omnye umuntu mhlawumbe ozawugxila kwizinto ezithile like on the other side sinaye uthe musical director ndiyathanda into bana ngeke ndiphose intambo pha kuye unjani mhlekazi Diyaphila nami enkosi ndikathanda ufumanisa because I mean uyathetha apha into kubana yena ungumlawuli ungumbhali nawe unendima yakho oyidlalayo ebaluleke kakhulu umuntu ngaphandle kwesound ungathuleka kuthi cwaka ndiyarhalela uqiniseka into kubana usebenzisa njani zonke as elements that are needed for a musical show to make sure that nenkqubo ihamba kakuhle yonke into ihamba ngokucwangca. Ngithanda ukubonga wena futhi I-research ungasondela nje apha emic sikuve yini usuka kwa sound. I-research into enkulu ukuthi yona ekwazi ukuxhumanisa ukuthi sazi ukuthi isiko nesiko uma basho into enje basho ukuthini njengoba sizothatha into yokuthi sizothatha umuntu nje isithi kuyisini ugogo uyalima ekhaya. So sizosebenzisa ingoma zo mangwane empelehele ngwana yokuyalima eqhaza ukuthi awungitetele nangu umntwana ngikwazi nami ukusebenza ngenze kuye ngasesiswini. So masibeka masihlela ingoma kumele zihambe nangengqondo ka director into ukuthi uyayifuna stage ukuthi ingoma nayo kumele iqhaze istory and ukuthi ihambelana naso ukuthi sisabe sestage. So izinto ezambayo kuhle kakhulu ukufumanisa ngenene into bana akungube umuntu oyi1 obamba the musical show because ndiyabona nangapha emva kwakho uphethe abantu abazasichensela abachensi who are part of the musical business. Ni right ni ready? Okay. Siyafuna ubuyela kuwe uthetha into abaleke kakhulu ngezinto mhlambe efuneke zenziwe uqinisekisa into bana the whole production is in sync. Nathi bantu ababukeleyo sifumanisa into bana akho nto ingathi isilela ngaphandle. And ndiyafuna uqonda into bana I mean working on a theatre piece ayondlwane yanetha ayonto mhlambe that happens overnight. Ndiyafuna into bana utyebisele nombukeli some of the challenges oye udlule kuzo as umbhali nomlawuli wenkqubo efana nale. Ama challenges banawo kakhulu isikhathi. Sometimes I was told isikhathi enough ukuthi sisebenze. For example, if simita early and then soshayisa ngaboma 5 ntambama, we need to provide izinto enjengokudla kuma rehearsals and stuff like that. You will find that sometimes financially asimanga kahle. And then at the same time since I development, we have to make these kids realize ukuthi sifunani as well. So ukufundisa umuntu ukuze abone igoal yakhe sometimes kuba difficult ukuze abone ukuthi yini kahle kahle into esifuna ukuyena. So you want ama challenge engiba nawo ukuthi we have to take these kids and esibenze ukuthi bazi ukuthi bafunani because for now basayithanda nje this thing but abayiboni potential eyiphethe. You understand? Yeah, but other than that, siyalwela nje siyalwa ukuze izinto ikwazi ukuya phambili. Hayi sizawuya phambili. Yeah. Mazibuye masisweni. Kunjalo. Manje mhle kakhulu umsebenzi owenzayo ingakumbi uzawuqokelela abantu abatsha ubabonise ngokubaluleka kwezinto zasendulo esingathi into kubana zijongelwa phansi kule mihla siphila kuyo. Mhle kakhulu umsebenzi owenzayo sithi ntinga ntakandini ubhabhele emafini. Siyabonga ma. Enkosi kakhulu. Right imbukeli weEkhaya Jikelele besincokola naye kaloku umbhali nomlawuli uMondli Goqo. Igama kaloku umbukeli igama lomdaniso weqonga yiyo iEmasisweni. Sibabonile ke mbukeli bathethile ngawo lomdlali nomdaniso weqonga ngoku masibabone xa besichensela ukurhabulisa nje mbukeli into kubana into ongathi uyilindele pha emasisweni. Emasisweni masibuye.
Sibambe ngazibini kwakhona mbukeli ngokuba usahleli nathi. Kumnandi kakhulu ke apha ekhaya Jikelele. Oko ke kungqinwa zindwendwe ezingena ziphuma. Ewe kaloku ikhaya lethu lifudumele ngenene. Namhlanje ke kweza kwantu sijonga uTsiki. uTsiki ke lo mcimbi owenziwayo xa kufika umtshakazi kusapho nosapho la kwaXhosa. Bambi ke abawazi lo mcimbi. Oko ke kuthethe ukuba abakwazi nokubaluleka kwawo. Ukuva banzi ke ngalomba siyasakweca ingcaphephe yemiba yesintu. Umhlekazi uSinethemba Zilindile. Mhlekazi masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazo zozibini ngokwenza ixesha kunye nathi. Ndibulisa kuwe nkosazana nakusiphatha mandla. Siyaqonda ubana selifikile la xesha lika December apho kaloku amantombi ebawela esisho into yobana sabawela uTsiki. Ungakhe nje usinikeze isishwankathelo ngokubaluleka koTsiki kwinkcubeko yamaXhosa. Mandibulele nkosazana, mhlawumbi namhlanje ndiza kungena ngasakunxele ngelithi ebunyanini alikho isiko kwaXhosa ekuthiwa nguTsiki. Into eyaziwa ngamaXhosa ngokwesiko lawo ngumdudo. Okay. Uthi ngumdudo. So kufikelele njani ke ngoku into yokubana sibe noTsiki kwaye ndiyathanda ufumanisa into yobana mdudo lowo xa sijonge endulo ebesenziwa njani kwaye ke ngokuhamba kwamaxesha kube sifikelela kuTsiki sifikelele njani? Masiqale ngomdudo. Umdudo yilento abantu abaninzi bathi xa beyithetha bathi ngumtshato wesintu. Into ethetha ukuthi xa amakhaya evene alobolana kwagqitywa beliye icala lako kwabo kwentombi lithumele igqiza eliyokwendisa intombi. Elo gqiza laziwe ngokuba ngaba liduli, libe ke liphethe izinto intombi elizawusebenza ngazo emzini. Mhlawumbi singabalula iintluzo, amakhukho, iziludu, izithebe nazo zonke izinto ezikumila kulolo hlobo. Ibe le ntombi iqhuba okanye eliduli liqhuba inkomo ubuncikane ezintathu. Inkabi yenkomo, inkomo yempothulo, inkomo yobulunga apho izawufika iqhwithe khona, iqhwithele nentsapho yayo ezayizala, iqhube nenkomo
yamasu okanye iinkomo zamasu kuxhomekeka ke kulo makhaya. Ibe ke eliduli lisiya kududisa le ntombi into ethetha ukuthi ke kwimithetho yale mihla kuyokwenziwa umtshato wesintu. Kududweke kube mnandi kube lolo hlobo. Yilento ke amaXhosa ade athi xa ethethayo athi xa ungayenzanga lento okanye xa ungendanga kuthiwe ududelwe ngujambasi. Okay. Ibingumsitho ke ubukwizinga eliphezulu kakhulu lo kuba bekusiwa inkomo ezingapho koqonda. Kwaze kwathi ke ngokubonakala ke okokuba ke imfuyo le ishokoxekile kuba abantu baye baphuca umhlaba ngabantu baseluhlangeni. Imfuyo ayabi into ekhoyo nexatyisiweyo. Kwabonakala ngokungenelela into entsha engaziwayo ngamaXhosa ekuthiwa ngutsiki, kodwa ngokwesiko into eyaziwayo ngamaXhosa ngumdudu. Uyatsho into yobana into eyaziwayo ngaphambi kokuba mhlawumbe kufike utsiki, esingatsho ke into yobana ngokwamazi wakho ufike nezikhephe utsiki lowo. Erhalela ufumanisa kuba ndijonge imifanekiso yezinxibo abatshakazi mhlambe apho ufumanisa into yobana ke uyafika kwikhaya lakuyomyeni utyiswa lo tsiki lowo. Kuye kwaba khona ingxoxo-mpikiswano phaa kumakhasi onxibelelwano abantu bebuzana into yobana ingaba mhlawumbe ke mhlawumbe ungasosuyicacisa into yobana emdudweni kwakunxitywa ntoni, kuba kuthiwa mhlawumbe le outfit enxitywayo was inspired by amaJamani. Ingaba mhlawumbe kwakunxitywa njani and esi sinxibo sikatsiki esisibona ngoku ingaba sifanelekile kwaXhosa? Ngaphambili nkosazana bekusinxitywa imfele. Kuxhomekeke ke kwizilo ezo zisetyenziswayo. Ezinye ke zezo zilo ke zilungiselelwe ukombathwa ngabantwana bakomkhulu uba singajonga isililo esifana nengwe. Lezi sohluka ke ngaloo ndlela. Kodwa ubuya uphawula ke into yokuba ngaba phakathi kwendlela yokunxiba mhlawumbe esingayicacisa mhla sijongene nokunxiba kwaXhosa, kodwa singashwakathela ngelithi amantombazana amancinci ebenxiba imfele ezima entla kwamadolo bekuthiwa zimantile, ze amantombi eselekhulile zime emadolweni. Uthi ke xa ungumfazi unxibe le nto kuthiwa sisikhaka, sona sizawuthi ngqu phaa emaqatheni. Ibiyindlela ke yokunxiba ke kwabantu, kuthwalwa kapha entloko kubezo mfele bezisukwa. Kodwa ke kuthe ngokuba kaloku kuye kwafika abantu baseluhlangeni apha, kwaze kwathi ke ngenxa yoloo nto kwabakho indlela ethile yokutshintsha kwendlela yokunxiba. Ziyabe ke ezo nto ke amaXhosa ayazamkela, phofu ingeyonto intsha into yokuba ngaba uthi xa udibene nohlanga oluthile ube nezinto ozicholacholayo kubo ukuphucula eyakho inkcubeko. Kuba uyawukhumbula kwangaphambili ebesithi amaXhosa akazange abe nanxa nabelungu ekubeni ba afunde ezinye izinto nabo bafunde ezinye izinto. Kodwa into ephambili kukuba izinto ezize nomlungu mazingachithi le banayo koko khona. Mhlekazi ndiyathanda ungena nezo mpahla ke uxolo ngokuqhawula, kodwa ngaphambi kokuba sihambe ndiyathanda ungena kwindima edlalwa ngutsiki okanye umdudo kwinkqubo yokwamkela umtshakazi kusapho lwakhe. Ingaba mhlawumbe akhona amalungiselelo athile athi enziwe uqinisekisa into yokubana elisiko okanye esisithethe okanye umdudo utsiki uhamba ngempumelelo? Amalungiselelo makhulu naxa sele nditshilo okokuba ngaba lo msitho nguwona msitho wakhe wakuzinga eliphezulu kwimisitho yamaXhosa. Umdudo kangangento yokuba ngaba ubuthatha iveki ezintathu ngokwesiko lamaXhosa uqhuba, kuba kaloku kuzawufika eligqiza lisuka kokwabo kwentombi ekuthiwa liduli. Futhi ke kuzawuza wonke umuntu osuka kwizizwe ngezizwe. Yile nto kude kubekho nentetho ethi xa umuntu ethetha
into ebunsomarha kuthiwa zange ndiyive nasemdudweni kuba bekubakho amabala amaninzi asuka kwindawo ngendawo. Ndizama ukuthi ke amalungiselelo bemakhulu kakhulu kwizinga eliphezulu xa sijonge into yoba abantu bazawulaliswa phi, abantu bazawutya ntoni, aba bantu bazawusela ntoni, njalo njalo. Futhi kuchithwa ithuba elide belapha njengoba ndisitsho ndithi bekude kufikelele nakwiiveki ezintathu iduli lilapha lide lisile lilapha libe liyagoduka kuba ibingumsitho wona wakhe wakwizinga eliphezulu kakhulu. Hayi kuthiwa bhokile amanina amfuna apha uTsiki. Mhlekazi masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyabulela kakhulu ngokwandisela ulwazi kwisizwe ukuze baqonde ngokubaluleka kwesithethe okanye uTsiki okanye umdudo. Enkosi kakhulu benosuku olumnandi. Siyabulela ngokuzama. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke ebesithetha naye nguye uSinethemba Zilindile ingcali nengaphephe kwimiba yesinto. Besixelela banzi ke mbukeli ngokubaluleka kukaTsiki. Masithi qhike pha evenkileni ungaqushuqusha ubukele inkqubo yakho ekhaya Jikelele. Sikwamukele mbukela lapha ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi. Incwadi kaNaledi Shange ethi Killer Cop The Rosemary Ndlovu Story ixoxa ngodaba lika Rosemary Ndlovu, umbulali wesifazane odume kakhulu eNingizimu Afrika. uNdlovu obeyiphoyisa laseThembise ekuruleni kwatholakala ukuthi uyena owakha itulo lokubulala isithandwa sakhe namalungu omndeni amahlanu. uShange oyintatheli ephenyayo esimkantshubomvu endabeni zomsakazo, kanti ke manje sixhumana naye uNaledi uxoxa nathi ke ngale ncwadi yakhe. Sikubingelele Naledi, sikwamukele ke ohlelweni lethu iEkhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Ngiyabonga kakhulu sisinoxolo. Ngaphambi nje kokuthi ke singene encwadini yakho le iRosemary Ndlovu The Story, mhlawumbe nje uqala ukusitshela ukuthi yini mhlawumbe eyagqugquzela ukuthi ubhale le ncwadi. Njengentatheli maningi kakhulu ama-case engingawa attend ecourt, kodwa ngithe uma ngihlala enkantolo ngilandela i-case yaka Rosemary Ndlovu ngabona ukuthi khona okungajwayelekile ngaye. So noma sesabona ecourt ukuthi icala lelaphelela kanjani, mina ngingadecide ukuthi kungcono ngiphenye kabanzi ngibone ukuthi ubani uRosemary and ngabe kuyini into emenze ukuthi enze lesehlakalo lesi esabona senzeka ecourt. So ngasuka lapho ke ngafuna umlando wakhe, ngabuyela eBushbuck Ridge, ngabuyela eTzaneen, ngizama ukuthola ukuthi yini into abantu abangayikhuluma ngayo, and yiwo lawo ama investigations enze kwaba nencwadi le namhlanje. Hayi cha, le ncwadi iyathakazelisa impela kakhulu, singasho nje sithi cha uyibhale kahle kakhulu. Besicela nje ukuthi usitshele ukuthi ingabe wena ke uke walithola yini ithuba wahlangana naye uRosemary Ndlovu? uRosemary Ndlovu ngizamile kaningi ukuthi ngihlangane naye, ngizame through i-Department of Correctional Services, ngizame through umndeni wakhe, kodwa ubengazimisele ukukhuluma nathi ngalesikhathi ngicela ukubhala incwadi. Akusiyimi ngedwa umuntu obekazama ukuxhumana naye ngalesikhathi samanje, njengoba sibonile ukuthi kube nama-documentary aphumile, kodwa cha uRosemary uphelele ngale nto lezi bekazikhuluma ecourt, walile nje ukukhuluma nathi. Manje ke ngiyazi ukuthi ke ngoba ungakwazanga ukuthi ke uhlangane naye noma kuhlangane naye ngqo ngamehlo, kodwa ke walenza ucwaningo ngaye kanye nempilo yakho. Ngabe ngicabanga ukuthi ke ube nesandla vele nanokuthi yini le eyayenza ukuthi enze lezi zinto ayisolwa ngazo. Abantu engingakhulumisana nabo baningi kakhulu, abantu abathinteka ngalesigameko esenziwe uye uRosemary Ndlovu. Ngahambile ngayokhuluma nomamakhe eBushbuck Ridge. Siyazi ke ukuthi uRosemary naye umama uye umuntu uRosemary wayezame ukumbulala. Ngihambile ngayokhuluma nezinye nje izihlobo ezishoyo ukuthi nathi siyakholwa ukuthi uRosemary kube bekangaboshwanga ngabe bekuzoba yithi abalandelayo ebekazobabulala. Kuningi kakhulu engitholile kanye futhi nakuma colleagues wakhe, abantu bekasebenzisana nabo nabantu bekaphilisana nabo nje. Ngizengahamba ngafuthi ngafika nase-Econoc la obeshadele khona, ngakhuluma nomndeni womyeni wakhe wokuqala naye owashona ngendlela engatholakali kahle kanye nengane yakhe ewayezalela kuleyo mndeni lo. Uthola ke mangabonza ucwaningo ke Naledi, uthola ukuthi uRosemary wayemuntu onjani, bathina abantu mabangabe bephawula ngaye ngaphandle ke kama wakhe oshoyo ukuthi cha bebebona ukuthi bebezolandela njalo njalo. Abanye mhlawumbe nje obusho nawe ukuthi wakulo mndeni wakhe lapha eshadele khona okokuqala, bathi owaye umuntu onjani nabe besebenza naye, bathi mhlawumbe zazikhona yini izimpawu ezayikhombisa ukuthi angenza izehlakalo njengalezi.
Kuyahluka kuyadependa ukuthi ukhuluma nobani ukuthi uzwe ukuthi uRosemary beka umuntu onjani. Ngithe uma ngikhuluma noma wakhe beyombona endodakazi enothando ene-respect beyimnakekela kakhulu namanje nje sikhuluma umuntu osazilela kakhulu uRosemary kwakhe ngokuboshwa kwakhe. Ngihambile ngakhuluma nomndeni wakhe lo mndeni obekashadile umndeni wakwaKhoza ose-Econoc. Into yena bayikhuluma ukuthi wayeumuntu owashintshwa kakhulu imali wathi macala ukuthola i-taste emali aqala ukusebenza esiphoyiseni bathi bona babona kuumuntu ohlukile kakhulu kunalo muntu lo ebebamthanda obhuti wabo ebekamthanda ewamshada. Ngikhulume nefamily yaka Morris Mabasa. uMorris Mabasa ubeyisithandwa sakhe lesagcine esibulele uRosemary. Ngithe kona mangikhuluma nabo bayasho ukuthi ngempela bezikhona izinto ebezisolakala ngayo usisi Rosemary kodwa bona azange bakuthathele ekhanda ngaleso sikhathi. For example umlisa lo bezona no Rosemary egcine embulele washo watshela umndeni ukuthi kukaningi avelekelwa izisehlakalo ezibonsayo ukuthi impilo yakhe ibisengcuphekweni. For example kukhona la athi asalele kamereni wavuka wathola umbhedo uvutha uRosemary emengaphandle engazamanga ukumsiza. Kukhona la athi uphuma ngejaridi wathola umuntu omkhombe ngesibhamu. Bekukaningi so kuyadependa ukuthi ubuza bani kodwa amaphoyisa bewasebenza naye bayasho ukuthi hayi cha ube umuntu ohlala jabulile uma enemali enebe umuntu ukuthi uma enemali ufuna wonke umuntu ajabule uzophisana athenga ukudla ujatshule nje la ekhona. Kanye nomsisi wakhe uJoyce siyazi ukuthi uRosemary is accused ukuthi bezama ukubulela uJoyce kanye nengane zakhe ezi5 but uJoyce uyasho naye ukuthi ngempela usisi wayemuntu othanda ukujabulisa abantu so uyasho yena ukuthi ubengakholwa ngelinye ilanga ukuthi usisi wakhe uzozama ukubulela yena nomndeni wakhe ngoba ubecabanga ukuthi umuntu onothando. Uyasho ukuthi bakhule kanzima kodwa bakhule bawumndeni obumbene othandanayo. Engabe naledi zikhona yini mhlawumbe ezinye izingxenye zika Rosemary olunye uhlangothi ngaye mhlawumbe ongayibalulanga noma ongayibhalanga lapha encwadini yakho? Kukhona i-chapter engibhale ngayo kodwa ngiyazi ukuthi kuningi osekubhaliwe ngaye uRosemary Ndlovu kodwa into engayisho evelile entsha mina engayithola ngaye uRosemary Ndlovu ukuthi kunelingo lomndeni lakuxhumana nami lathi kimi mhlambe uRosemary wenza konke lokho akwenzayo kungenxa yesicalekiso esaba khona empilweni yakhe. Bayasho ukuthi uma mhlambe naye umuntu owaziyo ukuthi le impande yalesicalekiso ivela kuphi ukuze uRosemary angabulala abantu abavela ngaphandle kodwa bavela phakathi emndenini wakhe. Kukhona abanye ngeke ngakhuluma nabo abathi cha uRosemary wayenenkinga ye-gambling bayasho ukuthi ubengapheli kuma slot machines wase Empress Palace nemhlawumbe yinto eyayimgcugcuzela ukuze ayenze zonke lezi zinto lezi sasizwa ukuthi wayezenza. Abanye bayasho ukuthi ubenenkinga yemali ubethanda kakhulu ukuboleka imali komashonisa. Bayasho nje ukuthi by the time sekaboshwa ubekolota imali ngapha nangapha so ukuze ayenze yonke lento leyayenzile ukuze azama ukuvala lezo ikwelete lezo. So ngaphandle ukuthi uRosemary Ndlovu avuma ukukhulumisana nathi I guess angeke sivuke sizitholile impendulo ezikahle ukuthi yini into yamenza ukuthi abe ulomuntu owajike abawuyi. Naledi sasiphetha njeke singabe ababukeli mhlawumbe abafisa ukuyithola incwadi yakho nokuxhumana nawe bangayenza kanjani? Incwadi etholakala exclusive books nakanye nakhona kuyi-Take a Lot. Mina I'm available with social media under Naledi Shange or Naledi Mailula, Twitter, Facebook, Instagram. Nencwadi etholakala ngami. Sibonga kakhulu ke Naledi ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Lewo ke mbukeli bekunaledi Shange obexoxa nathi mayelana nencwadi yakhe. Incwadi yakhe ke mbukeli ithi The Rosemary Ndlovu Story. Sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakhe. Njengamanje ke mbukeli sesifike ekupheleni kohlelo lwethu Ekhaya Jikelele bese kuphathele sona lona namhlanje kuLwesibili. Kodwa siyabuya kusasa ekseni ngehora lesithupha na kanjani. Wesifambe ngazibini mbukeli ngokuba ubunathi siqala le yure sesiyisonga ngoku usathe nqa. Siyabulela kakhulu mbukeli. Ube nosuku olumnandi budede bumnyama kuvela ukhanya. Khosi. Nisale kahle.